Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat baka net footage, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. Marsinyo jeng tiap ya kejingja kabalaja hakasnong mukro ki kenuhun seng bahalang bapero per nakni kejala kila her sakasnong mukro banlei pet ya kejaka baja kejingja barha kejukopor banlei ngulem syaki bahi ngasem jongkilanot kaseng ki isu lingba vice president jongka usamla biang bor paler kalau ong ba namarba kedon kaseng kut snem hak arflai terik mnaiwing ka ki isu kan sedang shwa da kejing ki kebajai jai kata bandra di lamayong Madahidin kata kan sasyong perkhat ayu bakan le. Presiden ke hitu ba donbok dakhar ulong balada ka sarkar kayai le khun swet sa kumni yakishnong gi badan hak haput kamban si mat pendan kam da gitu hi ki sulai ki ba sarkar kal ai license habodar banjada yaldi. Ula berngamru ban pen pra ya ka pulis au pos jong ka sarkar Meghalaya ka bala themu ban bu habaratu bat ulong baka pulis au pus om dan kam ban bu habaratu ndai dan kam ban bu hamukro kacaka baya sendat bat ka Assam Skobar ramjul baka kendam yak tu jingja ka jingle jong sarkar Assam bat ni habang ipet ni menia ni ya ka jing ka statement bala ada home minister jongi mala kamen rembui dagi pau Islam nalyang jong kaseng bat parok Islam jong ni ka than bodar nilai demand nak kapor ban bu ka outpost sakri than bordar ni kwa ban bu jikli ke sarkar pi ab hadu bandar ya breu sora ta outpost miso peram jol ya sarkar sarkar MDA ka ba kamcham lang simkya do gipor ke mansha din dan ke kinsting ke joki ke sami ke jing ya breu hadu ke klub kemanta kum kaseng sibenta ban yai penjul ya ka jing dawa berpenstam ini kibreu bertombor di perok bersam kejongi larai kum kaki susan kemi hibrok koi babok apok lasai kasi hakeleng kabri nyutrap ing pelong syada kajing ra di lamayong hagi distrik kotar barok kum kita berpendam ini kajing dia tua menta kasi kini kalali kajing sedang bagi pelong kajing ki bajai-jai mar lasai kasi kali kasi kajing lekniam jong ka seng kasi singkot senam tinggi sedang syada wajai-jai hadin kejing iki wajai-jai jongi ngi sasyong jalang peranong ilam kumjuk bar perlo perslam jong kali kalung than sing berdar panang penjur susuk kejing iki nam ta ka hok kejing ki perlo perslam bon jumal kejing nak sport sakini kendem dai syuk banja hadin abut kali kejuk kejing ja hakiwi benta jong kaleng kabri nyo trap hibrok kuai ngaso ban ai kublai kelum lang ya hibrok ki kenhun seng balang ba per bangam la banja keteng ba kejing dan ti lang jing long ti lang kawai angit skam kejing temu kejing job jagari kejat bari hibrok kawai beri no trap kejing blood is thicker than water ko snam keremben kestang ke ei ko bla jia hagani ke khendau ke siap jong imei pa jonga hilong men ni ke long menta kala poi sisa bat kso kata kepada sarkar ke Assam kala ai de ke kuli namar bakane ke sarkar MDA jungi kamla bante lakam bat ngakwa ruban krensai sha kibel ai ke jingkren mentan let's say yo don na pring siap hemtip kamukro kampadai ke blok 1 kani to ngide ban tip sai kamukro kamdai ke blok 1 yes kamukro kadang hapok ke Ciliang Elaka mentang Ciliang mentang kani ne ke Elaka ke jongi nyimpad hapok kita ki dispute area bats ko weiru tonong song jong kamukro wanam kai ke ji ke dokti Prama ping layo sngo marsen wan nga snong mene klas sedang bani ke dokti urang ba snong kumta ubidio kumne kumta henre kani ka ba pun ketang nga kumundong snong jong kane ka than nga khlem wan hang ne bangan i ba pin ke dokti henre to im ba pin ke dolen ti tiglenti ke ba bha khnang bangin jada ya ne kari ke jongi kani ka de ke khndo ke siap jongi me pa jong phi jonga mdei re ke jong no ro
kamu orang kitin benar. Ini kani ke anyong ke MDA, mentok dari ke any, tok ke aj. Ile wa charset deh. Mana ke por. Dawai nanggo nado ipor mencoba wangar rengkat wahet senang nang man ikam kinong yalam sen palang. I dawai wo bo ke outpost hamukro. Wahita hamukoilom. Man gi bordar hendrai ego habarto. Utumo nong rim wo bo hinang ulai temproi. Kate tok ke jingkular naga hito. Umto wa choni ke berto hendrai wo kwai udah uri ya ke beri nyotrep kate tok thoplang haga mukro. Kate to ko kerbo go chea. Bangi dawaru ba namar ba ngina kapor ngi pentot ngi pendek yang sarkar MDA ya ka seri blossom kila penduk pendam but nakato go crore 0.5 kadai ban yat syakine kinong mensau bat syakine kinong yap kumju bat ngi dawaru nak sarkar ba kadai ban ai special force hangni bat lada kam ai da kan mau kitu kisuloi ki ba bisa ai ngi sanis ki thain bordar ngi don ngin pendon kam pajba nang senong mukro kemo kitu kisuloi ki WM ko em license upen em kam lada ka sarkar umpen em kam go ye kisuloi ikthang ko em haki menjur menjur pajba ye wasnang imam sarkar ma ye wong jubab usdang kedin laini ukut ka hapo sekretariat duite mto open chat handrai phi ka sarkar MDA open chat i katu ujubab pi im jobo teni kamada klami mana kapor ladem ye phi upendap yakani kejing ya snam ko dale ka sarkar Assam i imsalia i keri ka be yong nga keri yong pa yong nga keri yong phi kinong menta kate wat das ngau kwa hido klami la kwa ulet na de kam tenrai wanang perkhat wan o wa chau lai de guluti ko jaiแต่ละดมบัดเดก็ตะกมดละเดเป็ดโควิทับเป็นดอริกตีขเด็กขนังหูเอ็มกระจัดบรูแต่คนโม่ปัจบะEUM ลังเอรังกัดโอพีกำงานแล้วก็ปอร์สกปอร์งาตัวอุเลนี่ฮีแต่งาตัวตัวฮีปอร์เละวูจูบาบียากันนี่ก็เดเละเดกันนี่ก็สกัดช่วยผมห้อยไว้ลัดแต่งานเงสแคมรูบ่านี่นาดูมันเนรูนักเลี้ยงจงกระเซงฮีbut kwa ban pha ka kurwo shabarok khoj but and we want to send a message clear to the other part of the state that don't come to Meghalaya at present. We are still in anger with the doing of the Assam government and we already chased some of the Assam vehicles today in Shillong because we feel that it is not safe for you guys to come in our state unless that our state government try to settle and the Assam government settle this matter. We won't feel shy if we have to face 1,000 deaths or if we face 1,000 times to spend in jail. That is our message from our side.